бардора пау ховару маконе ки очаи муҳаммад тури чанд сол дармандӣ кашид, азоб кашид, машаққат кашид. Бисёр хост ки ҳамин кӯлбачара очаи муҳаммад харидорӣ кина, маблағаш 150,000 сомон аст. Ҳамин хоначае ки дидесин соҳибхона гуфтабдаиш ки 150,000 сомон. Ман рафтам қадди соҳибхона аниқи дақиқ ҳам гап задам. Агар ки хонара машина бигирам бар 3 сотиқ замин обчи 150,000 сомон мебарӣ метавем. Ҳуҷҷатша худаш мегам мебурорум, масал ҳуҷҷата кардан метавем шуна тамом. Хуб дӯстони Аллоҳ, қарзе ки болои сари очаи Муҳаммадҷон буд 9000 сомон расчёт кардем, сиёмкара дар сараввал дидем. Бин модар чӣ хоҳиш дорад? Хоҳиша мебинем иншааллоҳ. Муҳаммадҷон, биё бачам. Ана ҳай дӯстони Аллоҳ дидесин. Худо раҳмат кунад апама. Касе ки чӣ хизмат кард, чӣ овард дод ба хотири фарзандаш. Ина макарона неҷа бо чанд чизи дига барои хӯронишон. Аллоҳ раҳмат кунад, насибиш дар бидая бичорара. Хай хоно ҳам ма ҷазир соҳиби ҳамин хона як зана гуфта ки ман иҷара гирифтагиам, бечора худаш дар дига ҷо местава. Ҳамиёра гуфтанд ки то ҷо макон ёфтамтон дар ҳамиҷа бепул баистем. Диданд ки вазъияти очаи Муҳаммад безева, дига масал пули квартира нагирифтанд. Ҳамиҷа гуфтанд ки то кадом вақте ки мисол хона мегиранд шумо дар ҳамиҷа бестем. Биё Муҳаммадҷон пеши мош биё. Ассалому алайкум. Хуб дӯстони Аллоҳ, як хештаро оварда дар инҷара руфтесан на ама хокчан габровардесан як полинча мемуна. Модарҷон мисля ки дар ҳамиҷа зиндагӣ кина, мега қадди Муҳаммадҷон намехом, мега ман ҳеҷ ҷо рафтан. Касе ки занг мезанен бисёр ба хотири Муҳаммада гирифтан, кампир худаш тоқа зиндагӣ кана наметуна, бе Муҳаммад наметуна дар ҷои духтараш ана Муҳаммадҷона қабул кардагиай. Хуб ҷои рафт надоранд, фақат ҳамиҷара мега каси боша худо баракат шуда ҳамиҷара масал дар номи маҳай ҳам гудака бикунам, мега мо ҳамиҷа то рӯзи зинда будану ҳам гудака худам мега калон кунам модарҷон. Хуб модарҷон, мардуме ки анамо қарзи духтар кунам дар тӯли нами 3 рӯз масал ёрдам кардан, маҳкам кардан, чӣ гуфтанӣ? خدا مگو برکتشون بکن خوری ایدینا و ایدیناشون نکنه ای فرزندان زندگیشون سهشون کنه فرزندان کریم خود کبی گیر از زهر بگرده در کجایی باشن سربلند باشن. دوستان الله، شخصیتایی که بسیار نافهمایی میکنین زنگ میزنین میگن که باید یک روز دو روز در مقصد همین قرضش نخود جمع نشده باشه. просмотри видео قریب 100,000 شده در اینستاگرام، اما کارتاش محکمه. من نمیدونم ای چی سبب شمستی کارتایی رو محکم میکنن، سبب شما هیچ گونه نفهمیدم. یو عرضه نویسی رفته بودم، گفتن که روزی دوشنبه بیاین باید بران مثلا بنویسن که این کارت را چی با شما محکم کردگین. از کارتای очаи Муҳаммад، کارتای نام خوارا که گذاشتیم روزی مرگشون ویدیو دا وای کارتا بو کارتای که اینوالید اکا هسته بیچاره باید کارتای دیگه شده وزی امانات بانک نه کارتای شمیستی باید تریاک شده که آنمی نوار دا بگذاریم هر کسی که میتونه کوشش کنه کمک کنه. مثال همیشه را ما فکر میکنم که این مبلغ سلیشکم کلونه 150,000 سوم به حسب کلونه
ва гуфти ман агар ягон бой бадавлат ё дар хона кулба кардан натунам ба ин маблағе ки сёмкада ҷамъ мешавад, ман фикр мекунам ягон кор кардан наметонем. Хамон барои чӣ? Барои он ки картҳои наминҷа се телефони анами шахсиятҳоай. дӯстони алло бием, биё ай пеш нишон бите, ҳамаша ай пеш нишон бите. Тамошо кунед, инами телефони худораматии Очаи Муҳаммадай тамошо кунед, 477 сомон ҷамъ шуда, баъдан ошибка сар шуда. Ина ошибка, дидесен, ошибка перевод. Ина 127 сом ошибка, 63 сом ошибка, хоб 14 сом ошибка, инами ҳамаш ина ошибка, дидесен. тамошо кунед чӣ хел маблағ мардум партофта, ҳамаш ошибка, карта маҳкам. Аира бинен, диден тои рӯза. Ина картае ки масад ховарчашон гуфтем ку як духтараке ки нигаҳ биниш мекард банеста, фақат болои сараш да буд, алло баракат шуда, аммо ховарчара карташа ина гузоштем. тамошо ки ина ошибка, 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 хоб ошибка, бо було рафтан мегирем, ошибка перевод, ошибка перевод, ошибка перевод. видео мебуроя полни ошибка қад мера. ина сем телефон айна бародари инвалида гузоштем рӯзи маргшон. тамошо ки ина 50 сомон, 100 сомон, 25 сомон, 16 сомон, 13 сомон, 25 сомон, 63 сомон, 25 сомон, 12 сомон, 25 сомон. инами ҳама инами ина ошибка перевод, ошибка перевод, ошибка перевод. дӯстони алло, анами чизое ки ошибка намешидан иҷада мумкинае ки ягон 20,000 сомон маблағ мешид дар тӯли ин 3 рӯзда. 20,000 сомон маблағ агар мешид, чикор мекардан? 20,000 маблаға мисол ами соҳибхонада договор мекардан, месупордан. оқибат наи видеое ки оз гузоштаестем картҳои худораматӣ анами Гулҷамол ами апашкара картаи Сбербанк ами рақамҳои худшон Сбербанк Гулҷамол мебурояд, ба тоҷикӣ мебурояд. ама Сбербанк ча мемонем, Амонатбанк ами акаи инвалида бешора худаш пенсия мегирифта, ба ам картаи чи Амонатбанк мемонем, Сбербанки худораматиро хча мемонем. як картаи дига душанбести бок шудагиам. агар мабудо шумо перевод кардин, агар сум нагзашт, дӯстони алло, модарҷон да занг мезанем. хоб агар ки кор накард, модарҷон занг мезанем, худи модарҷон бо аму карта, ягон картае ки бо кор мекунам, ами инвалид мисол мерава ягон карта мегирад, то он рӯзе ки мисол ҳамаи ягон сарпаноҳ соҳиби сарпаноҳ мешавад, касе метавонад кӯмак кардан мегирем. агар карта кор накард, ягон картаи дига худшон мақсад менависадон, кӯмакшон кунем. ман бисёр хоҳиш доштам ки на ҳозирам бо мегӯ модарҷон, агар ки бо ҳамроҳи ман бирава дар қади Муҳаммадҷон, ман худам то он рӯзе ки ҳаст иншоалло айдаст омадара кӯмакшон мекунам, нигаҳу биншон мекунам. мехоҳам ки Муҳаммадҷон фарзанд шавад. бо мисли маври садҳо нафар дига гуфтанашон ки мисол биёин қатъи мо зиндаӣ ки Муҳаммадҷон мо худмон нигаҳу бин мекунем. модарҷон бисёр мехоҳад ки худаш тоқа Муҳаммадҷона нигаҳу бин кунад, мисли фарзанди худаш. дар ҷои худораматии модараш Муҳаммадҷона сидқан дӯст медорад, намехоҳад ки Муҳаммадҷона як кас ягон гап бигӯяд. дӯстони алло, ба ҳам хотир картҳо, рақами модарҷон ба боварӣ занг мезанем, бо кӯмак касе метавонад бикунем. ина қарор дорам дар нояи вахш миёем ба пеши бузург занг мезанем, аимуҷа таксиҳои 45 ба ҳамҷира 10 11 мешавад. мен модарҷона ай пеш хабар мегирем. кадом шахсияте ки мехоҳад агар дар ҳамин нояи вахш куҷоеда боша, ягон мисол заминакай хонаки кулбаи майда кам боша, агар дарном ҳамин компютер карда бита, савоби қиёматш мешавад. модарҷон розӣ ҳастанд. ҳамин ягон кулбае ки чӣ қадар маблағе мешавад. хоб сумое ки мисол ҷамъ мешавад боқимонда, аммо акаи инвалидам мегем мисол мерава аммо хонара дурунша, мисол касе ки имкон дора мехара меташона, якта як хонага чӣ хеле боша, мисол мерава худшон ягон оров торош мекунанд, модарҷон зиндаӣ мекунанд. мара зам занам бо миём сиёмка мекунам, пешкаш мекунам. хоб то рӯзе ҳастам чӣ хизмат боша, баҳри модарҷон баҳри Муҳаммадҷон алҳамдулилла мекунам. Муҳаммадҷон акоша хайк бачам, акош тамошош кесай хайшон касиншон хайк Муҳаммадҷон хай касиншон хайк бад ман бадам хай мекунӣ қади акаш намерай ма тра чи мушин хади шампе бибарам набарам ман мумата дӯст медори ё мара
ماما تا چی میداره مرا؟ ماما جان؟ ماما او اکشا چی میداره یا ماما شا؟ ماما شا؟ ماما جان دستان الله التماس خواهش میکنم هر چیزی هست نشموده عمیق دقیق شد گفتم برادرایی که بسیار خطا فهمیدین مثال سومی یا گجاش دیار باید مثال خرج میدن ایران میدن وای میدن التماس خواهش میکنم من خواهش میکنم شما که انمی خطا فهمیتون ایسرتون دور کنید هر نبوری که من گذاشتگیم والله قسم پا چستمو الحقیقت الله اول خودش مرا دیده و دونسته مثال در دل ما دختم خستم اومدم همین شخصیت را دستشون بگیرم ببرم مثال خودم نگاهشون کنم روزی نیستن و هم خودی رو خواهش میکنم شما خطا نفهمین هر چیز حقیقت کارتاشون پول محکم است این کارتایی که از گذاشته هستیم این کارتا کار فعالیت میکنن من قطعی کارکنی بانک امانت بانکشون گپ زدم گفتم که امانت بانک هیچ کس محکم کردن نمیتونه با هم خودی نه امانت بانکی اما کارا میگذاریم خب زبیر بانک و آپاشکر خچ میگذاریم رقم تلفن مادر جان با خودش هم صحبت میشیم و دوشنبه سیتی هم اکای اینوالید هم میگذاریم که مثال تو محکم شدن شود با اگر کمپانی محکمش کنه اگر هم امانت بانک و زبیر بانک هست کسی که بوی با دولت هست با مثل اکای رایمی غرمی و پر شخصیت در تاجیکستان میخوان باگاتی هستن نوارا تماشا میکنن دستگیری نمیکنن من خواهش میکنم همون 100 یا 150,000 سومون بسیاریوش در که مثال ماشین که من بها دارم ایسون هیچی هست دنیا در فقط همین یک کار خوبون میمدستونه حالا بیایم دوی مدر از سیدقام بگیریم همین یک کل بچه که خواهش داره من فقط همین چیزا خواهش کرد که من میخوام که همین نوعی وقت خودش در باشم یک کل بچه باشم بوده که خودم توقع نگاه و بین کنم مثال پول یک 500 توقع میگیرم خودم نگاه و بین کردم میتونم اون نیاز با کمک یکون کسی دیگه مثال نداره مثال هم بوده که خودم نگاه میکنم همین خیلی که یک کل بچه باشه جدا времени то он روزی که صاحب خونه‌اش میشه در همین جا میمونه سونیا خیلی فکراتنا در زیر کامنتر بو بنویسین من مادر گفتم این 100 بار مثال نمیره وقتی ما مثال چیزی هست خیلی خودم با فکر اندیشه بنویسین کسی میتونه کمک کنین کسی میتونه ای پیش بیاین مادر جون اینا دیل شد بیاین قدیم محمد جون بگیرین ببرین در نامش خونه کنین اینا بتنش قدیم محمد جون در نزدیکتون مثال زندگی کنن ایشا ای پیش بیاین قطعی خودش راحت هم صحبت کنین مادر جون روز کو فهمیدن اکوز وضعیت چون گرم بزیبه اوجه سیستم سرش تمام شده یک وقت اگر بسیار گاب دیگه نمیفهمم من خودی مجبورش نکنیم هر چیزی که مادر گفت من پیشنهاد کردم برای باوری ای پیش اومده خدمت مادر جان نویای وقت خودم هم صحبت شدیم واقعی خداوند نگهبان تا باشم مادر جان دوی سفر میتیم مرا جایی که باشه نگهبان تا باشه خدا جایی که باشه نفسانه خدا باشه توجه جاهای خطر بی خطر کنه خدا در هر جایی باشه دست مدد با خداوند شما دا باشه دیگه خدا نگهتون بره با دامت خدا نگهتون بره همه تونه مادر جان یکون گپ دیگه دوری دادی همه چیزه چون گفتم همون خبر روزی هر چیزی که در دل بدم مردم پیشکش کردم خب یکون چیز دیگه باشم مادر جان بگو نه هست چیزی که خطا میتونه خطا دیگه مرکی چیزی همین مکان دا میستی همین رفته همه هستش که اینجا بگیر همین رمضان نفی بشود که روزان میتونه اینجا بگیر مردمان دخترشون بسیار میخواسته که همین شیف رمضان در مردمی بوی به دوله که زکاتی مول یکون چی میتن همینجا را مقصد میخرم 150,000 سومون دا یکی مردمی که دستگیری نکردن هم قرضشو جمعون
امروز فهمیدیم که یک پیستا فروشانی ایوه 2,500 سوم قرض بوده و انشالله که فکر میکنم سومی بخیر است 3,500 سوم نگفتم اما خوارچه انشالله شاهد بدهنده او بیچاره سراغ نکرده که سومی را بتوی خیلی قرض من فکر میکنم اگر جمع شود و پگورا ببرم بتانشونا اوش خیلی بینواره بهترین انسان ده که قرض ده که سودا کنه محمد جون ده یکون چی هر روز مثال خریده بیره با زمین همین که کسلی بیماریش دوستان الله ویدیو دراز شد به چی خاطر که من همه همین چیزایی که در دل بود مادر جان گفتم من پیشکش نکردم علامشون از زیاد نمیکنیم خواهش میکنم کسی که دوره قوت توانایی دوره مادر جان یا سوی کلبچه میکنین در نامش محمد جان یا بین میکنن ثواب آخرتون میشه از این دنیا نه خونه نه پول نه مول یگان چیز ما نمیبریم مثل همه بچه محمد جان که یک کفن قد بشوره گرفته بودیم گروندیم ما هم همه خیلی ایرا فقط شخصیت هایی که مثل صدقا میخوان ثواب داشته باشن نمای اما شما همون شخصیت رو میفهمن باقی خدا نگهبانتان باشه انشالله باور دارم که دستشون هم میگیرین من با قدر امکان کدام وقت که این طرف میام با خاطر محمد جان من خواهرشون میگیرم و میگم از رحمت الله سلام علیکم.